Keep your this. Keep. Do you want to sit in the chair? Yeah, I can do this. Fine. بس يكون عمال Razi, Razi. الشلال يقول خبري مو شنو؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وس زمګ یو ګران ورور چې وايي کلمه وايي مسلمان سي کریسټوفر نوم ده د امریکې باشنده ده او 50 کال کې د افغانستان کې وخت تیر کړی نو فلم سازي برخه کې مهارت لري او اوس واړ چې کلمه وايي او خواهش دا و چې ما په لاس کلمه ووایم انشاءالله زه به سره کلمه ووایم او دا زموږ په اسلام کې داخل سي د اسلام د ټولو حقوقو مزایاو او د اسلام د نفل په دې برخمن کېږي او زموږ یو مسلمان ورور دی انشاءالله چې اوس به یې شروع کړي تاسو به دا صحنه ووینئ بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله. أشهد أشهد أن لا إله إلا الله أن لا إله لا إله إلا الله وأشهد أشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله. مبارك مبارك Congratulations, you have entered Islam and you are our brothers. My brothers. So we are brothers in Islam now. Didn't know Muhammad Isawi. David Muhammad Isawi. Islam. إلا الله محمد رسول الله. Thank you very much. Mubarak. Mubarak. Congratulations. Congrats. So you are Muhammad Isa, mashallah. Mashallah. Muhammad Isa. Mubarak. Mubarak. MashaAllah. 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 Kelime mana ortaya koyuyorsun. Very sensitive. Kelime mana şu dikkat. Assalamu alaikum. Marhaba. Now repeat after me in English. Okay. I أشهد شاهدي وين أشهد, أشهد I say, I say بدي باندې سه نستلایق دی عبادت there is no person to Magar pray Allah. or worship there is no person to pray or worship إلا الله else Allah, us except Allah. Yeah. except Allah. أعوذ شاهدي وين And I say And I say محمد صلى الله عليه وسلم that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, الله that Muhammad رسول sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu sallallahu alayhi wa sallam ده الله رسول is is the final prophet the final prophet, of Allah and the final messenger messenger of Allah. Thank you. Thank you. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. كل ذكى منذ وزي ونور شام كل ذكى متابع Mr. Mujahid recommends you learn by yourself I will. the salat, I'm going to work. I promise. the fast, okay, the hajj, the zakat, and these things. Okay? You are my good brothers, Muslim brothers. Thank you So so you much. are brothers now. And I hope we can help each other. We خوشحال چې یو بل سره انشاءالله ډېر قسم لاس